U gradskim vestima ste čuli za neka od 200 poskupljenja koliko ih je juče bilo. Da vidimo šta je sve poskupilo. Hiperinflacija više ne sme da divlja, rekao je juče i predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Zoran Lilić, a već danas usledio je novi talas povećanja cena koji je sigurno neće umiriti. Poskupljenje železničkog prevoza od 350% započelo je vikend koji se zatim nastavio i novim cenama benzina, a prvi radni dan kao i do sada obeležile su mnogi izmene cenovnika. Dugo najavljivan zahtev pekara za povećanjem cena hleba od 400%, vlada je skresala na skromnih 300%, pa tako od danas vekna belog hleba košta 8.800.000 dinara, polubelog 7.900.000, dok je cena hleba Sava 11.840.000 dinara. U samoposlugama nove cene dobilo je oko 200 proizvoda koji su u proseku poskupeli za 100%. Slanina pančeta, primjera radi, sada košta 577 miliona, kilogram tibera 157, a 150 grama plazma keksa 36 miliona. Poskupeli su i kisela voda, alkoholna pića i čajevi svih vrsta. PTT je rešio da ne propadne, pa je pored novog načina naplate telefonskih računa putem akontacije podigao i cene i to 5 puta. Jedan impuls telefonskog razgovora u gradu košta 400.000, a u međumesnom razgovoru 1.300.000 dinara. Za vozače je ovo zaista crni ponedeljak, jer benzina ni po novoj ceni od 21 milion za litar nema ni na jednoj državnoj pumpi. Na privatnim pumpama cena se menja prema kretanju marke i danas litar košta 180 miliona. Kad su čekovi u pitanju, niko ne poštuje naredbe, pa se ili naplaćuje mnogo više ili se čekovi uopšte ne primaju. Podizanje pogrešno parkiranog automobila nepopularnim vozilom, popularno nazvanim pauk, od danas košta 300 miliona, a uz to ide i kazna od 15 miliona dinara. Bolje neće proći ni oni koji zbog svega napred rečenog ne voze, ali baš zbog toga žele da svoje vozilo osiguraju. Osiguranje je poskupelo 200%. Marka na crno 42 miliona. Dinar devalvira nezvanično, a život izvanično.